Thokozani Camakwini Gogo Parafili ushili bhaca Mphankoma Qengeba la Cape Town eGugulethu 103 ka number 12 phone number 0737304424. Yabona masikhuluma ngesilwane sikhuluma ngento ejulileyo, into enamaqhinga, into enzulu. Isilwane umuntu ufuna umchula kakuhle, lesilwane siyamlala, siyamsokolisa. Kumgcina apha kuwe noba yi-4 days 5 days, kumgcina apha kuwe inyanga, ukumlwele wena nyange, umlwele kwizitha zakhe. Andithi mawuphuzisa lo mntu imbiza umnika into zosebenza, ubethwa lesi silwane. Lesi silwane siyoxela kumnikazi waso, siyabethwa pha, umnikazi waso asincedise. That's why funeka lo mntu lo umgcina apha kuwe, ukumlapha apha kuwe mawubona ukuthi esi silwane size ngamandla. Omnye umntu uyomnika umthi ayosebenzisa ekhaya. Esi silwane sifuna umbulalela apho ahlala khona kuba eyedwa, kube wena nyanga ukude kuye. Akumthathe lo mntu lo umzisa apha kuwe, umlaphela apha kuwe. Noba kwenzeka ntoni umbone lo mntu lo ukuthi kwenzekala ntoni. Ungafuni uthatha imali yomntu uthi makohlala kokwabo, uyambulalisa ngesilwane. Isilwane yinto ejulileyo, isilwane yinto enamaqhinga. Lo muntu lo umlaphe umsesigangeni, umsemakhwathini, uyolahla lo moya khona, ubuye umhlalise lapha kuwo, umlapha lapha, umfake amakhathakhatha, umlapha lapha. Maseyigoduka lo muntu lo, mpheleze, hamba naye uyofika phaa, ufike uthathe omunye umoya. Lesi silwane ndithi sesizele, sesinabantwana. Uyofika phaa ekhaya uphinde uthathe lezi zilwane zilapha ekhaya, uthi uzithwebule imithi yakhe ethize, uphinde ubhiye umuzi, uqinise umuzi. Makuthiwa ukubhiya umuzi, uyawuqinisa ke umuzi, uqinise umuzi. Uthathe le mimoya ehlupha lo muntu lowo, umshiye lo muntu ube uqinile ekhaya. Bese umnika izikhafula zokukhafula. Ndithi abanye abantu umuntu akabethwa ngumntu oyi-1, umnika izikhafula, amane ekukhafula, achele ke ukukhafula, ukuchela, amane echila ukukhafula, abethelwe mimoya. Awubethwa ngumntu omnye kaloku lo mhlaba, kodwa uba khona lo ufumaniseke uyabalasela. Camagu, Thokozani, ushe lelo.